disciples. Niyityuwa yehlabathi. Julle is die sout van die aarde. Abese ke yaqhubeka. Dan gaan hy voort. Uthi ukuba ityuwa le Sê as die sout ithe yalahlekelwa incasa verslaan het, yothiwani na ukulungiswa. wat sal dit maak om dit reg te maak? Ayisalungele nto Dat dit geen manier, ilahlelwa phandle dit is onbruikbaar, inyathelwe ngabantu. dit sal uitgegooi word en deur die mense plat getrek word. Haleluya. Amen. uYesu ebehamba nabafundi bakhe Jesus loop saam met sy disciples. ingamfihlekelanga into uba uzawuhamba apha emhlabeni, Het hy geweet dat hy sal die aarde verlaat. futhi ebeqonda kakuhle uba ixesha alilidanga akazohlala kunye Baie nawe. mooi geweet dat dit nie verlang wees sal hy saam met hulle bly nie. Nou uqonda uba funeke ndibashiye nento ephilileyo Hy weet nou dat ek moet hulle los met iets wat lewendig is. abazayihambisa kumhlaba Dat wonke. hulle die hele wêreld sal moet loop. Uthi abajonga uthi mandibaxelele, Hy kyk aan hulle en sê, nina ke niyityuwa yehlabathi. julle is die sout van die aarde. Haleluya. Amen. Niyityuwa yehlabathi. Julle is die sout van die aarde. Haleluya. Ndicela mama sawuhamba sobabini sishumayela sobabini Vra dat ons saam mamhlanje bid, sigoduke. dat ons Funda ke kan verse number 13 siyazikhawulezele nje. Niyityuwa ehlabathini na. Yes. Ke ukuba ityiwa ithe yaphelelwa sisongo, Yes. yothiwa nina ukubuyiselwa isongo sayo. Niyityuwa yehlabathi. Julle is die sout van die aarde. Samkela uYesu njengenkosi. Ons neem Jesus aan as ons koning. Sistempu sokuqala ke eso sisithathayo. Dit is die eerste stap wat jy vat. Ngoba umuntu lo ujojwe izinto Want zomhlaba. die persoon is deurgeslaan deur die dinge van die aarde. Angela uthi kube khona utshaba phakathi kwakhe noThixo. Dan is daar vyandskap tussen jy en die Here. Nou kudingeka ke ngoku amkela uYesu njengenkosi So jy moet nou Jesus aanneem as jou koning. nomsindisi empilweni Jou yakhe. redder in jou lewe. Uxolelwe izono. En dan word jou sondes vergewe. Haleluya. Amen. Niyityuwa nina yehlabathi. Jy is die sout van die aarde. Kos, sodat dit nie. Umsebenzi wetyiwa umkhulu kakhulu Dit ke. is baie groot. 'n Sout se werk is baie groot. Kwizinto zonke uYesu abantu abafundi bakhe benokubafanisa En alle nazo. dinge wat hy homself kan vergelyk het. die Wakhetha disciples, ityuwa. Het hy sout gekies. Haleluya. Amen. Ngoba uyaqonda uba nizawuthi sa umhlaba Want wonke. julle gaan in die hele wêreld in. Nina ke niyityuwa Maar yehlabathi. julle is die sout van die aarde. Ngamanye amazwi kwindawo Met ander nendawo woorde, in elke plek enizawuyafika waar kuyo ook al jy sal wees, nizawuvakalisa incasa. sal julle die sout wees. Nizawufika bekhwalekile. So die mense sal sien Nifike wees, nivakalisa into sal ephilileyo. julle iets lewendig Nizawufika bedabuka Mense inhliziyo. sal hartseer wees. Nifike nibe En dan yityuwa. sal julle sout wees. Haleluya. Kwafika imanagement emsebenzini. Die bestuur het by die werk gekom, Kulaa msebenzi endisebenza kuwo daar waar ek werk. sinemanagement ephezulu suka kweJoburg indawo ndawo. Kom van groot plek af. Yabuza umbuzo Want kwamzala. toe vra jy 'n vraag. Yathi khawukusibuza umbuzo as umsebenzi wale Vra company. jouself as die werknemer van hierdie Uba kwispace okuso. in die spasie waar jy is. Uvumba lini olivakalisayo kubantu aba-around Watter wena. geur gee jy vir die mense om jou? Abantu osebenza nabo, ohlala wie nabo, jy saamwerk bly. vumba lini balivayo Watter kuwe. geur ryk hulle? Haleluya. Amen. Hey, ndaqonda uba noma ndihleli phantsi eyithetha lo muntu ezimsebenzi yena, bandayithatha ndathi Nkosi yam, ingaba thina singamaKrestu. Toe vat ek dit dat as ons Christene, Wena as a Christian xa sowuphumile jy apha as 'n enkonzweni, Christen uit die kerk uit, vumba lini abantu abalivayo kuwe. watter reuk gee jy uit? Haleluya. Amen. Babona uKristu okanye basabona la mlandeli Sien umdala. hulle Christus of die ou persoon? Babona umonakalo wakudala okanye babona umonakalo otshintsha uKristu. Of die nuwe monokali wat deur die Jesus
Jesus verander is. Nina niyityuwa yehlabathi. Julle is die sout van die aarde. Hallelujah. Amen. Xa ityuwa le ithe yalahlekelwa sisongo, As die sout verslaan het, nothiwani na ukuvakaliswa? hoe sal dit weer bruikbaar wees? Ayisalungele nto. Dit is onbruikbaar. Yawulahlelwa phansi inyathelwe Dit sal ngabantu. buite uitgegooi word en plat getrap word. Verse number 14. Vers 14. Nina linukhanyiso lwehlabathi. Yes. Umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala. Yes. Kananjalo isibana silunyekwa siqutyudelwe Yes. ithunga. Yes. Koko sikhonywa endaweni yaso. Sikhanyisele bonke abasendlwini. Nina nilukhanyiselo lehlabathi. Julle is die lig van die wêreld. Nilukhanyiselo lehlabathi. Julle verlig die wêreld. Into oyifumeneyo xa ufumene uKristu, Wat jy gekry het as jy Christus gekry het, ufumene into enkulu jy 'n enamandla. groot ding wat kragtig gekry. Ungabe mhlawumbe ngoba ukasebenzi, Jy werk seker nie nou nie, kodwa uphethe into maar enexabiso. jy het iets baie bruikbaar in jou. Ingabe usenezidingo nazo ngokweminyaka. Jy het seker jou behoeftes. Hallelujah. Awuyi-afford umzi, awuyi-afford imoto, awuyi-afford, kodwa uphethe into enexabiso. Maar jy het iets baie groot. Isibane ningasinumeki nisifake phasi Kon jy kwetafile, die lig onder die emmer sit nie? kodwa silayite isibeke phezu kwetafile ukuze sikhanyisele bonke Almal abantu. kan verlig. Hallelujah. Amen. Gebela ukushumayela siyagoduka. Ek het klaar gepreek, ons gaan huis toe. Nina niyityuwa yehlabathi. Julle is die sout van die aarde. Nilukhanyiselo lehlabathi. Julle is die lig van die wêreld. Esikhonza by-3 kula veki phela veki. Ons het gedien in Trefsens. Ndithi bazalwane ndithetha ndingqina. Ek sê toe ek getuig. Ndithi bazalwane ubungqina obu, Ek sê die getuigskap, ubungqina obu die getuig. funeke sibu-understande kakuhle uba yintoni ubungqina. Moet ons baie mooi verstaan wat dit is. Halleluja. Amen. Ubungqina bunamacala amabini mgebe. Dit het twee kante, die getuig. Two amacala amabini. Twee. Halleluja. Amen. Bayandihleka-ke bawumzali. Hulle lag my toe nou. Ndithi kuyenzeka amanye amaxesha aphakama umzalwane phakathi izongqina. Ek sê dit gebeur as 'n Kanti broer uyaqonda uba sê, uzandiqonda hulle kakuhle getuig. umlandeli. En dis en dan kom jy Ndizambamba ngelaa xesha eintlik, apha mandiyo ndithi ndiyongqina ngalo. ek gaan hom Ndizamgcwalisela. daar kry, gaan hom sê Halleluja. wanneer ek gaan. Akaphakama ezongqina uzogcwalisela Nee umlandeli. nee nee, hy kom nie getuig nie, hy kom sê iemand. Ayisabungqina loo nto Dit leyo. is nie getuig nie. Kangangoba icawe zancama zayivala into yobungqina zabona abantu bahlule ukungqina bafike bagezela abantu abangaphambili. Want jy kom te respekteer. Halleluja. Halleluja. Ndithi ndicakisela abazalwane ke ndithi jongani ke bazalwane. Duidelik vir die broeders. Ubungqina bumacala amabini. Getuig is twee kante. Ubungqina bokuqala Die eerste getuig bobu buzawuthetha ngawe. is waaroor jy jouself gaan praat. Halleluja. Amen. Kwenzeke ntoni empilweni yakho? Wat het in my lewe gebeur? Ngubani ofikileyo kuwe? Wie het in my ingekom? Bendinjani zo? Hoe was ek gister? Unthathephi uThixo? Waar het die Here my gered? Kwenzeke ufike uThixo. Wat 'n verandering het Ungqina gebeur? uKristu En getuig Christus okungenileyo. in jou ingegaan het. Ungqina Halleluja. Amen. Ungqina amandla Jy kaKristu. getuig die krag van Christus. Kwenzeke ntoni kum? Wat het in my gebeur? Ndisizwe ngubani? Wie het my gered? Uthi Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ndibenzela abazalwane benzela ngaleluya. Le ndoda yayihlele emangcwabeni. 'n Man wat by die Lithi iBhayibhile laa ndoda yayihlele emathuneni. hy was by die Yayiziquluma ngamatye hy sisimatha. homself seer gemaak het. Isopha igazi ingeseva nobo buhlungu. En hy het nie eens pyn Kuthiwa gevoel. yayibotshwa ngamaketane. Hy was vasgevang in Kodwa iwajekha iwakhawule. en dan maak hy dit los. Ngoba yayingene yimimoya Want ngamadimoni hy het amaninzi. in hom ingehaat. Lithi wafika Toe uYesu kom Jesus kumhlaba wasemakhetane. in die plek van Lithi Matthew. wathi esanyathela Toe hy daar trap. akhala amadimoni En la toe ndoda. hy die demone in die man. Halleluja. Amen. Athi aphuma amadimoni. Toe die demone dit ou Laa verlaat. ndoda yathi andisali kuwe, Toe sê ek bly nie in jou ndihamba nie. nawe. Ek los jou nie. Ek gaan Wathi saam. uYesu awukwazi ukuhamba Toe nawe. sê Jesus, jy kan Khawuqala nie ubuyele ekhaya gaan terug huis toe uyofakaza. en gaan getuig. Kwenzeke ntoni kuwe? Wat het gebeur
gebeur. Into ezilekhupha emangcwabeni Wat het jou uit die graf uyafakaza. gaan getuig? Into eyenzeke kuwe. Wat gebeur het in jou? Abantu bayakuvakatshela emangcwabeni bafika useko kuthiwa uhambe noYesu. Toe sê die mense vir hom dat nee. Kodwa mababona uphila. Laat hulle sien jy is Halleluja. gered. Phambi kwaba siyapha indlela. Voordat ons loop, Khawuyofakaza ekhaya. gaan getuig by die huis. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Umngcino kaYesu. Dit is getuig. Umzalwane licala lobungcine lomzalwane. Dit is die kant van Elinye icala leli ke bazalwane lesibili. die tweede kant. Hayi Nkosi yami. Lela abantu buhlala nabo ehlaleni. Dit is die mense wie saamgebring. Bathi eneneni siyambona ungenile. Dan sien hulle dat regtig hy is gered. Eneneni siyambona ikhona into efikile lento. Regtig, daar is iets wat Ikhona into efikile nomama. Daar is iets wat Ikhona into efikile Daar is nobhuti. iets wat ingekom het in die Ufakaza abantu Dan bebekwazi. getuig die mense Uba wat dat ungeniwe. jy het iets gekry. Mina niyuwa Julle yehlabathi. is die sout van die aarde. Niyisayithi Julle yehlabathi. is die sout van die Bungcine aarde. abantu ohlala nabo. Getuig die mense wie Inene nyani usindisiwe. regtig jy is gered. Akayithethi njengomlomo Jy sê lento. dit nie met jou mond Kodwa nie, ungenwe. maar jy is ingekom. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Emke. Asongena mfana wami. As die Here in jou in is, Asongena emlandeni. as die Here in jou is. Ungena mashiya. Hallelujah. Amen. Nohlobo lentombi kade manje zikujonga zibona uyitaphi yazo Soos meisies zezwe. wat gesê dat nee, jy is hulle Kodwa tipe. xa sowungene wambathwa inkazimulo As Yesu. die Here in jou is. Uthi xa Jy uthi sê glorie. zinyanye. En dan as hulle sien, as hulle jou sien, Hallelujah. dan hou hulle nie van jou. Nawuthini na ubamgiyile? Jy's hulle het hom Nawuthini opgestel. na umsindo usazamthini? Wat se redding gaan jy by hom? Ungena ngelaa xesha. Jy is gered daardie tyd. Hallelujah. Die Here is in jou. Awukho kwiligi yabo Jy kakade. is nie in hulle tipe nou nie. Hallelujah. Amen. Oh, ongasindiswanga uyitype yentombi ezingakho useyitype yazo Jy is nabo. nog steeds 'n tipe van die wat nie gered is nie. Nina niyityuwa yehlabathi. Jy is die sout van die aarde. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sithi izandla bangcwele. Jesus. Hallelujah. Isibane sisimatha. Die lig. Isibane sisimayuni. Die lig. Singasibandeki sisifake phansi Moet kwetafile. dit nie aansit en onder die Kodwa tafel sisibeke ngaphezulu silayitele sit. bonke Bo abantu. op die tafel sit en dat dit verlig vir almal. Hallelujah. Amen. Gqibezela verse number 15 sendigqibile khona apho ndiyakhona. Vers 15. Kananjalo isibana silunyekwa siqutyudelwe ngethunga. Yes. Koko sixhonywa endaweni yaso Yes. sikhanyisele bonke abasendlwini. Makukhanye ngokukwanjalo ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze bayibone imisebenzi